fiti ani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mamo akwa bashonko batuma GHSO meeting edinana ama owusa na sabe so trending issues are AC ewo omanyimu and a mede episomo ewo fide so na ibusa form be kaya best na watching mienu entemu eni na mede assembly ebetu minim efa police ni inspector bi a chese wo call na sase so ewo esubi ansohun kwan so ase wo kohwe na sase no se na punto ekwaso woni de keka ho a chese ni yehu ne chira kwan ebi ma nam so man yere a woni na eti a wo kra no edikoto police station ni ma tese wo mo so ma di assembly chi edwedwemu a hwehwemu akope bebi a police ni inspector yi bebi a wo kohwe na me chira mo se Inspector Charles Adamu tese na oye juma ewo Amasaman Police Command honum na sese ada according to investigations ni hwehwemu a police for any edie won so no imbebu a wo mo esubi wo mo hwehwe police ni chira kwan sese ada beto dwa se wo mo akohu nemu ewo enso tini bi ewo suboy ewemu hono ma tese bebi na sase no wo no but him one means so tini bi ewo hono na wamakoto se ni nemunu eda enso no emu na ebusuafo ensam no wanwa se imbebu ni chira a police for wo mo enya asotre se abrante we okra ni yede se wo kwakohwehwe ni okwakohwe na sase a wato ewo suboy hono no atete wa mbefie adechie besi adechie ni adechie mienu to so no na wodi kesi watu wo menim no a police force so di etu wana moko okro no so no mrante ndo mo jimu ye hwehwe papa ye chia kwahwehwe bebi a wo okro no so wo mo ehunu no ti kwan na so afeide after 2 weeks so betime huni mu ewo enso a etene no one no asema tese ehun benya pa so me hwehwemu akomu edum so kwa ehun se die ne ba ye nam so ema sad brei wa be pie mu ewo enso tene no emu ne ebie mu to no ka de kan ho bie ma asem no wawa ene se enso no aye to tina omko hu police ni Charles Adamu na emu ewo mu no enye enso a ye wetu aka se emu do atese se wu tie mu ana wu benu na wanya hye ye betimi afawo obema wa drown no enso no enye enso etesa ense de emu hye da ndosa nti wanwa se police ni etimi drown ewo enso ni mu na ebie mu krapo no ebi so ese bisa se wo bi an wo akohwe na sase tese wakodu bia wo hwe na sase so an wogina ne ka wo de etu fifie ede ba wo so wo hwe na sase ne so no wa na ka no esi nti bi empa na wo hwe enim ti wo sifi ni ke mu na sase wie no wo setu anamo na nti kro no efa ediko piemu ewo ensotine no anu atese esi adanimu no abeto nso na ntisa ensem no akoye bibi ho atese emu edopa na tese nya ni so ade krapo na ye ka no emu behia pa so se a police for no to be hwehwemu ade akomu se aso onu amu anu ko nso na no na nyama nkoye ama no na enam so ma ensuo no efa no anase wobi ena epia no editu ensonu mia na ahye ensonu akosi se wo hwere ne kwa anase mpo yekunu wo bebi edi ni fi bebi edi betu ensonu ni nia no akoye all forms of possibilities are police for betimi asha wo make case out of it but ni nia mu no o police ni no se ade dia beto da se wo hwere ne kwa kra atese wato ananum ewo ensedum na ni nia mu no Ghana ha yewo ehyehyeye ewo oman emu yewo ahubambo ekuo ewo oman mu nti enu nko ade me commende wo mo na se mebo mo chis wo mebo mo abaso se
asemi si si ye atese ne yere kobo wo mo amane ya police fo amane no wo mo ye ntempa se wo mo nua wetimi ayira no wo mo pentem se asese wo mo eye hwehwemu atese eno nti wo mo eka wo mo ebo suboy bebu emu atese wo mo timi ye hwehwemu ntene sanka wa hwekra asem we prank wo mo ehu echire mo sinet mo wasebrente ho kwa de mebo ma baso na ni nua mu no wo mo ye hwehwemu no na ebiem so abeto dwa ma mo hu wo mo nua police ni Charles Adamu ne chira kwan nanso enka ho babu ko no me step up game because na say Ghana for the na complain say eba no asase won sema langa the same be edin wajima wa twekwa pa wa wo de wo edi usika kota asase e wa gra ha na afei de wo ko asase so se wo ko ebi oso no enya se eduru asase ade na wo ye oso no dan ye edure gua wemu ye be brua ebimu kra ko de yetimi bo mtu e wo mo asase ho ene wo omo edi aprapre wo asase ho ma te se asase no etimi efiro mo se ti ebe ya enka ban ene ebango foko no bo mo be bibi enka emfasa nyama no se asase ho manso na obi afeje sika emu odru sika sombo se o de kota asase na dachi ama wonya bebi di tiato na be ko vie chi na asase kro na ya tonto ma amafo na se wo mo a wo mo to ma no wo mo bushafo ni bi so pre se wo mo so mo pe sika wo na enu tebe na mso na te se na manso abasa se ba ko ni ya twia ma ebe ko vie chi ko na sa na wonkwa ena odi twato na sa de no ebe ya wo hwe no mo pele pu masibra na ye njai sa ensem no ete e wo Ghana because enye de se enyo obi aso de sa se wo beti di sika abre ni moje ni aye adwuma na wonya oso fa so te odi koye bibi na ko bi eche no obi ede ekweti gba meje fini se wate se wonya bibia eka most of times no mra no eye slow e wo hono no ye ba na tete na eye slow wo be wona be ko bi eche kwa no asa aboka kragu police akone ba wo be twetwa ta na aye basa enu te hu be nya sa ma wo ba bo foko any land commission wo be sori no ma ye tutu ye beboa si wo bi edi sika to na sase a wo betimi enya asase no na tete do peto ofanye no wetimi edeye na ho nkrata sem ne yetimi ya ma no de na manso hani ha na me kwa ba na beba no na tese asase no bi so de ne dia ene ne no ne nya sempante ho be nya pa so mo step up no ma yesa hye na ensemi se no eto akoda wo man Ghana me di besi a won so adwentwere bo modia never stop me e comment section na ebie mo so share video we ma adofo ebusafo bibia no so entimi enye bi ente wo mu na me ka ne sa no share video we ma wadofo on Twitter so any Instagram so ye wo TumaGH wo @TumaGH _ Facebook so TumaGH na dwumeko so esa ya say ama edu yi ebremo Mama Julie Adventures e ba no kitchen CC ene de keka wo ono no akodare wo mu 24/7 wo ye adwuma wo betimi ade abra wo bibia wo bia ye nyanto ofa ne number na wa fa no wa ye delivery ade ama ebie mu so low master so wo mo emesika tese bosia say we are Benjamin ni na wunye sika be for project would you pay any fee controller and account office wo metimi ama bosia no na wetimi e dey sort one out we are rated that so no e da form kran we twa no boko na just say asem e na asem ko video si ana na ama owusu a ene di nyame ya doma ye besan e dey sharp makram